rally bitagwa Julio Mbijiwe na ndi chairman yo kiama Kenopeu. Yes. Mheshimiwa Kaimen mbere mankethie mumiru mwire muga nderi mumiru hatiketha gwari mwariro ukethania muga mwire uringi muga na nibitoka imenyi Kinoti ndio kuma wondi ya bothu guchwest na jo faminazi arikia kuga mbitango kwa ofisi ya senator ndira ya sona officer the county assembly ya Meru. Okay, sana. Welcome very much. Na uko redio Meru TV kinyago karibu namba yetu ya simu ile ukiona ni screen ya 0707619001 ukainambere kwa labda wetu ya kanokea media nati nekagita kwa media gakinye na hawa bwe mundu tukainambere kwa tukio ya imbiwe kurerenge county yetu ya Meru imbiwe tagiete kwa county yetu ya Meru munokire kuja nimeshibiritwe ile katika governor na munini wake nowe ukona takala bamba kwewa akinyagiye rombuno wo ukona takala bamba kwewa ari na magosha katika baba ili tukainambere kwa tukia na gikokira namba eno yetu ya dimoke ngo tumenya manto makarakareta lakini mbere yobu mheshimiwa Julio manto makareta kiamani kene opeona masofa how is the progress? Thank you very much. Mbere kwenda kuga kiama Kenopeu nuratu imumiru tukaruita Nopeu iwa Nopeu ni National Ordinary People's Empowerment Union Party kiria party linda ali mpuro wa buri na tariki 25 mweri muthiru itwari na National Delegate Conference tamithiri ya Meru aya Meru technical na wenye akiaria ya party leader na gwe tu as delegate so kwenda kwira antu wa Meru ria nkuru that is Meru na Tharaka Nithi na Kenya nyaketha tu tuombere kwa rangia mantu yegi kiama giki na kwa representation across the country itwari na mtu tongeria kuma Nyamira Kakamega bangi baronga migiti kia ngavana bangi kio bunge Nairobi Mombasa across na twarie muno na twaciuria atiri jandeje tuli ndene Mount Kenya East na so ndene ya Meru iri ankuru tulitegera tukona Nyanza sauti yawe rimba kwithiri kumuno ntu wa ODM kiama kira kirino na igatuma lirikari komba kwina mano muno gwita kuthikirana tabakuga ndene Rift Valley kwina UDA inyaketha ninye tambaire makenya yambiritio nderia ina mutongerio gyari the president of the Republic of Kenya Mount Kenya West ina Jubilee in Mount Kenya West irinya kedra iri ndende ikamba kuri na Wiper wana Mombasa kuri na iraita kwa pa so tegera kwa tukarandire yo niete na gintu kya gita sauti iraita bargaining power kutuga itu identify na kiama giki na ngachokia nkatho muno nontu ningi tukuga National Delegate Conference ya umanire na inya muno antu beja muno na antu bathugana urato aleto idire mwanya ni atiri ato idire National Delegate Conference Meru kwa tutaithia Nairobi na next time tutaithia Nairobi no tuthia Mombasa no tuthia Kisumu tuleta counties mwanya nontu NDC ne witagwa etiwa Nairobi Congress hapana you are national so national with anywhere across the country so ampo bakwira athikeria rabali ito ide resolution ijere among others imwe toge manto ja Meru County kugawa toga ikwithirite kwina county kwithirite kwina coordinated with the county council na municipalities in Kenya Isiolo Embu Tharaka Nithi kuntu kukwingi muno kicho chionde ndene ya Kenya ni mwaki municipal council mwaki ita county na Nyambene so kiama Kenopeu ikia resolve that we support kwina Imenti County na Nyambene County iko bunge na ala jangi yali county zingi mugwanje kwenda ejategerwe ini solution imwe kile twaithirie number 2 twaithirie kwamberia recruitment kana kwamberia member na twina coordinators constituencies chionde ndene ya Meru constituency ndene Tharaka Nithi several constituencies ndene Isiolo na at least
representation across the country na nyantu ibarungamina bia mabiu tukirikana atiri ikiringa kura ndene national parliament tukina MP ku na kana kuthia kuri ndene assembly so recruitment rugire yambiri immediately na tuketha tukirugura obisi mbere ya mwisho wa mweri jojo agent quarters ndene ya Meru kenda tusambana ara nangi na ntubumba kwa member uankwira ntu bae member ndene kiama ki ni alternative government ego checks and balances. Thank you very much bwana sana bwana Chia, thank you. Mheshimiwa Kaimenyi, oversight bumethithĩtie hata na labda bukinyete kukinyayo okay mbere kinyembe jake oversight mbitikiria mbere Mheshimiwa Mbijewe mbere congratulations nuntu pa gutwika chairman wa kiama peu unfortunately ni ndio kiama kia UDA so na ndente lakini no peu ne tonyere kire thirikari na ne support the government of the day so ni achore betu na tutena ini problem whatsoever na kiama kia no peu na mburi twenda uga Mheshimiwa Mbijewe resa mantu ne jegie biama kutha bwina kiama kienu as a community ini onto bobo thongi mono of course itukuitaji kiama kina national truck inyano pewe na national truck at the same time itukuitaji kinya kiama jake kigeto kia UNDA kiama giki nene kira yukata across the whole country nonto bakungania numbers both ki national assembly na ki senate nonto thirikari ria gakuruka ni gwitaji numbers so William Ruto guthiona kiama jake ria nonto bobo thongi mono neibo mutethia so barabara member ba UNDA jauni twendere gu support thirikari yetu barabara no peu vendere gu support kiama kiao na gu support thirikari yetu nonto twinde turita ngugi twi timu imwe lakini the most important thing igwajikisha tugitumaira no peu kiama getu tugitumaira kiama getu kia UNDA kia thirikari tugukaria thirikari yaritira mwana inchi ngugi so mbuge uguo mburia oversight ni twenderete na oversight is a progressive thing to mantu jara riegoro tijo janarua na jarujo tijo jauke it's a progressive thing na mbuge intobia Meru ituchitaniritie gukaria etu na mono Senator Kathuri Murungi na chitaniritie gukaria intobia Meru na njira chionde mbuge bautu etu turetekanirire na ndi nuntu oversight yakarita jeka kurumana ora Ruto arerire amba mantu ijathatu na tuturi bare nyatu ngwa mantu ijangana ijathatu na ndiko etu akino tutikuga aitho thame kana kenchera nuntu thina njera cia gwikana kana witie gutu tiugo ubatwi etu na tuturiuga mantu jetu ijathatu kuma rukire monka thasta no goro i oversight kwajairi oversight kwajathatu imbio oversight na njira chionde tugetha tukariti ntobia Meru kwajikisha mbecha cia Meru jitekura na mono nkuruki kwenera iteni Meru nuntu kinya Biblia yongo eritwira Biblia riuga nto bakwa batekura nuntu bo intobiere barura nuntu bakwaga umenyo so itukwenda kuhakikisha Meru enlightened ena information nuntu rutete nene ne kwairia Meru na ndi watega naro abakuthiuruka nturene program ire kuringirwa mpe nkurukia ingi a very nice program takante na thina nayo maybe okorea program for example yakaraje katwa reduce thirikari tuokorea yani patwi Meru naro tukorwa kiroto getu kia program inene utio twina yekuga so batu turenda kuthithia oversight karia mbecha gukaria kinya uriti bwa ngugi kando na mbecha kuri na kinya uriti bwa ngugi uri ugexecute ngugi yaku etha ikwena issues iri okugweta gokia mbiri mantu jegie differences gatigati ka governor na deputy governor oversight itubatere gutegera tukambire kumea oversight te terminology ekomini gukaria mbecha ki gukaria ngugi ya Meru resources cia Meru resources te mbecha resources everything generally kila kitu mautonga ma Meru mautonga ya Meru tugakikisha nuntu kinya deputy governor rira gwatwa space yawe imo Meru kwaga services nuntu deputy governor athuri arita ngugi so rira deputy governor atakomba go perform functions ciawe imo Meru kurus so bautu ja oversight team turio kwatikisha Meru are enlightened na ukatega icho senator wetu na litete statement igurura mantu jajo njakarikite Meru na mbuge well kwena njira nyingi cia kuthithia oversight one kwena the formal way ile provided ni katiba ya county assembly na the senate
county assembly right now itugu challenge MCAs betu na ndenda kwira MCAs betu gugatuika kuri muntu ntagete twina biuria pertinent papatere kuthoba kiura yendene ya mbunge na monkatha iji tiga MCA kirainya SNDK kwe bara nominated papa bachitaniritie bakai bangi bakirire ibagire ogwa iba intimidatorwe barona jeka nguge yao ni gukuma ya ne kwina place ya governor kumarukire sasa novoro borirwa ni ngugira yatumire baikwa mbunge nguge ya mbunge ria nene ikuthithia sheria registration oversight na representation kuri kukarianto borirwa ki oversight right now itukurania mwaka jumwe juthiri jwa thirikari ya Meru budget ira Meru etengete mwaka juju mweri implemented tobongana ibapatere kuthoba kija batwira atiri nuntu nandi jegoro indratega ngi ndrakari ntiguru ndari ara icio bichine ngavana igwekiri 17 million tie emergency fund MCs betu ibapatere kuthoba kija beja bakore kiuria kana bagatweresa ja Meru atiri imbi yathithirwe na mbecha cia emergency ne emergency iri kuyatenderwe mwaka juu nuntu ntona thirikari yumirite antu bairi nyomba iba mbecha na aria mbonete motethio ja gukwiria emergency mbigo wane okorea ja gukwiria nteruga ne emergency nuntu na ndena gukweja no mandi buti na te emergency so na turirwa ne okorea bakauga mbecha cia ocha kanisa mbecha cia emergency uchiro bichine governor chitete gukiriko so challenge MCAs betu itukuitaji kubona na mbere ni I'm sorry to say lakini bageto bakari right now definitely tukambiria kwira Mumiru nete agategere MC uria athurire amutumite kurita ngugiriku na teka tukuga bamenana na governor tuka miskuotwa tutikuga bayandu na governor ari ibaitanirie nguge bagwatanirite yes but at the same time ngwataniro yao ikajukia responsibility yao ya oversight kwa kando. Ibwega sana, thank you very much mweshino tubwa mantu momonde gatuthungia kirwa rero turwa ogorobwa emonde mweshimiwa bijewe na ta county yetu yethiritwe kari kwithiritwe kwina mwigaukano kwithiritwe kwina nkuyeni gatigatika the deputy governor na governor herself imbi yoyo ngwa yethiritwe ikionekana na ikiririkana wa ntugo nkuruku au kagitate kuraya DG na thiritwe akiuragwa biuria na arugama auga we na governor bari sasawa what is not happening. Ibwega sana gachunje kegana igana 80 article 180 ya constitution ya Kenya sheria ya Kenya iretu tumikaira katiba iriuga gukethera kuri na kura cia kuringira governor na gutethera kwina ntuko mwanya ekuringira deputy governor ikumanisha nya deputy governor akaringirwo ntuko yu ila bembaloti nemwe na kwa ntuko ria bathiurukire beta kuringirwa kura balotine ithere rimwe oyora president na deputy beta rimwe tontubo te governor kawiro odure mutuma to idingia pana nyantu ba Meru bamudurire na baba mandate babete mbugene igwa karire deputy governor kigweta akauga ukerwa ngare gwita akalungama akauga aritireta kuka gwetwa na tunyiro secretary akaugira kugari arentera tunywa akero no frustrate akaugira kuga arente frustrate mwishone na rejere kwaria auga mieri mugwanja aturite dine na munkachenga ugatara mieri mugwanja kuma no ntorugire mweri jwe nana gucoka January kuma na mweri tawairi ugu exactly kunyale ugaga arentera tunywa ari atirengwa no bengi kakabirite uthaka na nakara kiuga kuomba kubwa okay narua muritingugi kumegita ryo kiuga deputy ngabana akiura muritingugi wa thirikari uratonyo obisi na deputy ngabana kumegita ryo ndere akuruka akethero contract ikaramu akana akeja kwitha ari permanent and pensionable indiscipline either baruga sukos kana transfer kumare okari nonto natonyala obisi na bwa deputy governor wa ngabana ro thuri na kura bena deputy governor deputy governor na araririe na uga gute allocation ya mbesa ndene ofisi pore ile ni ofisi
ina structure cio ira cia governor kenda yumba kuoperate lakini nandu kethira no monka aturie maru arombe na rimwe age na rimwe ete muchemanio ne eta frustrate itimu ejingi monka agenjire kuga no atia kana kuthithia no atia none PO wakiuga arigembe akiuga mantu yo bete bakiona beta michemanio na ara uri ome ku visa ne tete inyirikite muno nontu secretary waku watwika otina usemikire we akabutwa mbere ya buto na mbere kulingwa transfer amba gwikwa sibitari David ngabana atije PA ethira ati pero no na tino musara muri yo mugwanja ona oriene ate uga ndika kathinga thikana banki gukarakari agiterwa para ndio na uandiki ngugene agitethera no andikira wo ta andikira ba gwe ku resign ogwa ndaandika ri no yana administrator obisi na deputy governor na ndiko atuika ndo babonde bakweberwa iki nyamara iki ne mono kiri munini wa kura bukuritango engugi ike gumarire na kuga kuri na thina vile ria kwari na report ya control of budget angwete mantu ya ire akijayo kana jata tubo moibu wa mbecha chira kwa mantu ya kuruga chai na into ya bi chai mimbi egatende ni obisi toilet papers nambi yona nagia ndene meri mugwanja kwari na thirikari ya county yetu ya Meru ni etumite 264 million lakini ile 264 million gute chai yenyu nyago obisi ni muritingo gyo thirikari no uri ku uticha yenya wobichi utio ala utito ere tipepa kiorone no kimwe ala kule sai ni office of the governor obisi governor na ndiko na obisi governor menya ina to sections kidogo ina special programs ina administration or delivery unit ni wake lakini ile 264 million ile ya anto bond nena ita mwingi 253 million kiri accommodation na iraita wa night out anto baumara beta kulitangugi na ale ome beta maua bagwita Embu bagwita Nairobi 253 million meri mugwanja anko ile madhabu kidogo nonto nyando madhabu 253 million ukaga na meri mugwanja is around 36 million 36 million kato meta 36 million kena tumbo tara na mpu o mweri milioni 36 meri mugwanja igotumika ile ntodro rogira ndiri tumikite kena 36 million o ndene ya mweri tukaga na ntuko 30 ndene ya mweri ile ya 1.2 million on tuko ile ratumika kiri antu ogwita ome umama nambi katujukio omuntu omo muritingo gyo mwe arere wangirie 12 kumama kawaida wachita ira around ya 10 kenda 12 14 katugene 12 kenda kinya 1.2 ninga antu igana iri ukinya 1.2 million which means what kurionekane ndene meri mugwanja antu egana baritinguge bathirikare county barara ome meri mugwanja o muntu akire wangirie 12 ibao papa bwana antu egana bere wangirie 12 meri mugwanja ibare ome county bare agona itatu kana mbe achio cyo kumama nawu ome no menye David ngabana ateta anu kuona ateta agitaga na no gutariro wariku na gutariro wago in fact trip era arete America wangana ara confirmire get neterwe atetire na kinya rira yaririru atetere kakabiro thakara akira in fact atarire lakini uma ne cancel era we are ageta ateta na kiripo kidogo tu kwa kiripo tiko mwisho maguta yatumiro nengare meri mugwanja milioni 92 kato ciete 90 kenda tumba kugana mpwe milioni 90 milioni 90 ukagana meri mugwanja ija milioni 12 o mweri around 12 million
tukagana ntuko thate mbeca una ntuko thate ni ngiri magana jana on tuko 400,000 maguta jangari tuko ngale nyunya ngiri inya ingari gana tu ngale nyunya ngiri inya kirija ngiri magana jana ingari gana ko turiwa ngari gana ichianywa maguta jangiri inya on tuko meri mugwanja na kengare ucia debite ngabana itareo maguta ya ngirinya mweshimiwa Kaimenyi tukiuga maguta lite mwe shilingi magana jairi iwi lita 20 lita 20 lita mwe ita around kilomita 10 lita 20 kwau chita kilomita magana jairi kilomita magana jairi ikuma gwita maona kweja na gucoka iri maona kweja kana kuma na gwita Embu na gucoka kwau turiuga atiri ngarigana rimwe cia Meru County meri mugwanja ichietago ntuko kilomita magana jairi ongari na ingarigana mbere mato twire muthikiria wetu atiri county na ngarigana kando na county na ngarigana ingarigana chiejana au kwenu ndu meka kwiro chigwetete chietete ukwe ikuthiurukira mirandi ya mubaba thiri na mbere ntiariganirwa mushimwa Kaimenyiri na mbere tutia side yenu muno. Do you think gutengwa kwa deputy governor igutengwa wake personally kana igutengwa wantu banyambene? Well, gutengwa kwa deputy governor two ways. Nategi personally na natengi na community yawe. Na ndenda kukuti migambo ya senator wetu wa Meru icho riri arairia media. Augire bwa gauga atiri choice ya mutuma tuithinkia kwithwa rira niti wa governor Kawira Mwangasa definitely ne considering jono balance na uma tukairania gatwikane werune turi Amiru turingaga kura tutegete ne ate tukagania Meru yani as in ne ate tukethwa to include everyone I were included ndenda kwenya an example uju kiamene geto kya UNDA twarungikite mithigari nturi ari governor kuma Igembe twarungika Kathuri Murungi senator kuma Imenti twarungika running mate wawe specifically kuma North Imenti nonto bas soni eje yandeje lakini twene women lep no rungi na gitekeu no kuma Nyambene again so kogeria combalance region Kawira Mwangasa go choose mutuma tuithinkia ari running mate wawe itari by accident yari by choice there is no way Kawira Mwangasa arengi piki somebody else from Imenti na tuika governor wa Meru buru never nonto bari njono balance nonto anto bare begembe na Nyambene asau iringi igwa ni tengi thirikari ni batengi igwa bena space na in fact mutuma tuithinkia wengwa deputy governor his excellency ari graudi negoro kana nicho ndrone TV ne agikuoti bwa kera anto atiri rira twathiurukite na aja kwentu kiromba kura you tathiurukite na boikia tumtumba gukuti ura bathiurukite bakiuga but migambo yawe yegoro arabarikana yatiri rira twathiurukite tukiromba kura ndejere twejere kiba ubu tukibwira atiri Oni ja mutuma tuithinkia. Ini nkethro security interest chienu ja Nyambene kire thirikari ije, which is true. Na weka wira Mwangasa ethro security interest chia nto paimenti kire thirikari iriko. So definitely gutengo ko mutuma tuithinkia thirikari ine. Kinya rira ngavana akumira akamwira ketha no kuigwa otekunganira thirikari ine umwochietire kakugeria kwira nto Nyambene ibo mare bachietere. Nonto kethera muntu uro security interest chiawe interest chiao kiri thirikari ariro no mara achietere kwebera ko mutuma ntuithinkia thirikari ine the current government ya Meru ikwebera kwantu Nyambene kiri thirikari na kinyoga tega ntu Nyambene bakiaria right now ibakwiwi batengi na in fact kulingana uni Kawira Mwangasa na deliberate moves cia gutenga atano cia na roti ya kuma Nyambene ndekere ikuga na murungu na Mumiru na ndekere tutikwenda narrative ethnic narrative is print etonya mirine ya Miru lakini ingavana wina thina te antu baimenti de muimenti na antena thina na antu Nyambene ne achore bakwa baba ingi ndina so many friends kuma na kumegembe kuma tigania na twitana nyana bobwega ndina achore nyaba ge siasa baba ingi
na twitanagia nabo bwega Yeah. bwana chairman ya Juju Mbijewe i chairman wa kiama kia Nopeu whereas mheshimiwa Mpuru no patirinda aumite Nyambene. Yes. So bautwe janto beimenti tatu na thina na anto ba Nyambene but specifically Governor Kawira Mwangasa na thina nene na anto ba Nyambene nikinda uga I want to quantify my wants. Kawira agutwika governor. Yes. Anto bara baandiki thirikari ya Peter Munya na thirikari ya Kiraito Murungi before baumite Nyambene. May it be Gitonga Kubu, may it be, we can count so many, Yes. around I think almost 5+. Bara bethirito bakibutwa kana kudimotwa kana gutubwa compulsory leave without any substantiated reason. Jaba Gitonga Kubu, they suffered for no reason. Yeah. O utu ngavana okira na ruru kire akaigwa mbite mtu gukari director department ni fulani aitwe department ni agriculture ali director aikwete akakalie chungura Kaguru na ikuma Nyambene. Yeah. Why narua deputy governor from the same region no ujo kwa humiliated deputy governor otetwa ki chairman executive na nuntu kauga kagwetwa chairman nyone gakwe jambitikiria kwira mbere mumero atiri katiba ya Kenya nio prescribe na county act county government act ya 2013 icho ti subscribe ite ura cabinet meeting ya constitution ya cabinet meeting ya batare kwa kariate cabinet meeting e constituted ni governor, yes, deputy governor na CECs bali elected bali appointed ni governor. Kukuringana na katiba kule gento kana mumiro agwata wangitaria mbija Okay, cruise the okay, point of okay. the notion of rule. Ndiye na mumiro agwata atiri katiba yetu ita preempted kwithirwa cabinet meeting ina governor all okay, deputy governor. There is no one hall. Governor and deputy governor. yes. So the choice ya Kawira Mwangasa gweta mutuma tuithinkia muchemani one. No. Okay, kwa kuga ati omwatareo muchamani ati kubatara kuruthika. Umwat well akethirwe na apology. Okay. Muchemani no juite na mbere. Lakini akaja kwithirwa uju gukukarika you know some friends of mine nkuigwa bakira na atiri batere gwita interpretation ko berecho atiri deputy governor riri inform muchemani muchemani ju ibarint nonto katiba eriuga cabinet meeting ibatere kuthwa ina governor na deputy munini governor wake na CCs etiugite o mobo. Yeah. Okay, mheshimiwa Mbijewe. Mantu no makoni na maybe deputy governor na governor kubatiri kwibatatie kana wena maybe know how ya that wenu. Yeah, basically section 35 ya County Government Act is very clear. Deputy governor is principal assistant to governor. Yeah. And it follows tingaria governor area we. Atigara deputy governor. Yeah. Governor area we kwa bena governor na deputy governor moja kwa moja in no meetings in no functions. President Uhuru narali ku President Uhuru to akeja go take over. Yeah. Kuliga ni kwa ina friction. But if time chairman you. No, that is the law. Yes. Na etaka the current president ageta mukaribisha muchairman yone. Yeah. Ihonde president yeta deputy kamukaribisha. Yes. Na ibari different political lines. Yeah. Kuita kuthoma kuma governor ndio kuita kuthoma kuma kebu. So deputy governor ipata ndi paso ere thithagia cabinet ya county. That is the position. Okay, bwega sana. Na kupo Nyambene tu kidogo mpongerea nini. Deputy governor kaingirwo ofisi. Aingirwo ofisi literally na nyao lewu arari ofisine. Arari na chabi inge chiende engi kwa thirikari na no thirikari o imwe. Kwa ne omba kwa access ofisi nyarere atiku. Okay. Na nyombe na ofisi ere engi araero ya ntiku miago parite na ntotina secretary kana PA kana o. Still araero ofisi na ruchabiro mwana ruru atigwo nde kithirikari ke governor. So I mean when ande atena Privacy, freedom with the privacy yeah. at all. Number 2, o mheshimiwa alike kuweta manto ya Nyambene nyini kumusupport kwa karaja kuina ndoa no iriko
katikati ka Nyambene imenti gutio but then de mutongerie jire gwatuika antu bara bonthe ure muto kubaura iba Nyambene teni gukonekana ja imenti ikurwa na Nyambene Gitonga Kubu ari olika license aritwa negembe no thike wareta thina sana ntweru akimesis no kumegembe north aritwa as a chief officer ukiria bara bakera ito murongi na bamunya na gwikwa kurungamira sungura aja Kaguru na alimu chief officer Dr. Mugambi kuma kianjai aitwa aikwa Kaguru in fact bandikiro barugemwe nyinda aligare mono confidential letter yandikia ukulinga transfer uko Faminazi ulinga transfer bwena auxilio bukandikwa barugemwe confidential imo common no leko waka ugekayo therefore kiri mutuma kwithira aringiretwe imutuma na Nyambene no ntuno representative ro Igembe katikati aja then karibu na county secretary lakini is very clear ntu ibaije very well inyegeta county secretary na akite tigania au metaburi of course metaburi okay uri orari korari MYS CEO aja Meru Service CEO Kejoki kwa tuikire no akonwa etete obisi ne deputy governor aitwa as the CEO ekirwa ongioro arari kunande ari Nyambene aitwa ekirwa tukogwe nyiburi wanja kazi niyo murega yes ora itro kiumia kithiru aitwa no kiumia kithiru anenewa meno njou anene gweta kurungamira mbecha obisi ne gavana otwika mbecha igotua manto ya gutua kumira mono manto ya kutumero aikwa obisi ne kurungamira cio kurungamira aria nontu no akumite utikona no Nyambene kaire akwaga ikwari na mantu ya mbeca ikumira kwerwa kimathio kuma buri no leak information which I don't believe is the case in any case wari ba kugote cia utembeca cia urite indi mbia tobesa akiura yume kuga atiri gwena ugo igo ita information ko gwitikiria kwimbeca cia umire lakini mheshimiwa tukerageria mantu mama kuringana transfer governor atiena right ya kurutha bwa kwenda like kuringana transfer guchinche muntu bura kwenda atietegertu katiba governor statement iwo tumira atena right ya kurutha bwa kwenda it's not valid atiomba kuthithia ora kwenda okay ni provide te bure abatare kuthithia te bure akwenda okay katiba ni kumwe bere makoge kulingana transfer yawe yes in governor lakini kuge transfer yawe ikia tumie na public service board ikia tumie pena human resource directors kiri human resource department pena within department na bwayo okay itena mtorori in charge human resource so kuge transfers si yake. In fact, the moment in governor alikia wa appoint CECs na chief officers, kaba nenkaira executive responsibilities cia department ciao. Okay. Ti governor eta go perform kairi duties ciao. Okay. Bwega, watera wa mheshimiwa. Thank you. Watera tu wagunda kemwe. Gatu tukiumarukaga nini tu guchokera nyuma kagitate kuraya. Oh yes, idene ya mutambo jo kujira wendete muno we mumero akuma doshi mwankanto nyere mubango ni aria utetheke mutambo FM 101.2 weregera wa amero Sitire sine borimo jogodoku Yokoro kete kansa na corona Yora kete antonde goroba kanganana Kigerio gikinde na kio Tigia kondiria Ikia gotoma Kitware ngaire kufu Ugwatanagira
Ina naoni MC Daman tuko chonde kuma Monday mwaka Friday. Dhainya tion kwa tha mwanka tha mugwanja. Ugatintia mutambo kana weria kudholoncha loroncha mutambo karao ugatintia. Battery wa misheni ya Mary Mother of God Mekindo Catholic na Kristo bakanisa iji nebo kugwata ugeni kire mambura jago kongwera miaka igana rimwe ya witeke bwao tariki 19 cia mweri jwa 8 mwaka juu kialoke gikambiriria na mise maromba kieninegia kanisa yeu Mekindo Thainya cia rokere na nyumene ukethero na urugoria bwa Mount Mary Shrine ndunguru wa muskabu monene Salasius Mugambi maromba na gokinya gwaku nionto boregetomi na bwagoteka Jioni Tigania Technical and Vocational College ne tongerete kire moritani jamote ya mwanya letoritanaga courses chia ICT, Business and Finance, Building and Civil Engineering, Agriculture, Hospitality and Cosmetology, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering na ingi kathomba ciandikithia na ndikire intake ya September ya itete na mbere nditagwa Wilfred Kimathi Okamunde principal Tigania Technical and Vocational College. Application September ni ciendelete na itukuria arita ba apply mbere ya tariki 21 mwezi jana na mwaka juju. You are welcome. Kumenya manto nkoroki toringire thimu gukurukira 0745 911 518. Email netigania.east.tvc@gmail.com. Na website netigania.easttechnical.ac.ke. Tigania East Technical and Vocational College. Technical skills and innovation for self-reliance and sustainability.
gaka twina mbere kwa twicokagira kairi muraithiri wa Meru TV na nkiragira manwa urikio ni TV yaku kuthingatirie imwe kwa imwe rwaria rwa ugoro bwa imundi ande ni mubango wa rumuri rwa Ameru akagita kara twithire tukina mbere kwa tukeragiria mantu tuma makonenie na Meru na kinyago muruthikiria kana muraithiria wetu tukenda kwigwa guge bwaku iburiko ikonenie na nkuyanio ino chithire tukina mbere kwigwa ikionekanaga akaunti ya Meru katika gavana na munini wake irutero kana no gukona taomba kwigwa labda akinyete urongi no gukona labda omba kwigwa aina magoshi kona tukathomba mabara bethe tubakina mbere kwigwa bakenagira na tina njira ya SMS tukaina mbere kwigwa tukirithagiria SMS chionde inu chithire tukina mbere kwigwa ye kinyagande ni studio kengo tumenya guge bwaku ibureko lakini ga mbere tututie kinyago tuwe tukithia na mbere na rwari rwetu na ageni betu turire gutigira kigo mushimi wa Kaimenyi na tureragiria tu mantu makoneni na mantu tuma DG twekwetu tigira mantu makoneni na transfers bora chithire twikina mbere kwigwa labda ikirutho ya so mbere mambuge transfers ojora ngukainde kwira mutegeri wetu na muthikiria wetu kuma tene transfers china a procedure ya ku execute na team to wonde wina responsibility ya kuringana transfer in fact ngukainde kwira muthikiria wetu riria governor atarire CCs na chief officers kaba nenkere executive responsibility ya kwitha bakimanage docket chao kana department chao na CCs na chief officers batarwa be professionals ikio tumiona bagitwa kinya experience na kithomo te quacks te mtu tu aruma gopiga te aringi bagituma ne antu professional waikwaru ura ugo urigiro ugwe we mtu we na professional background no ritete ngugi yege ni na kithomo gyaku na no ritete ngugi gwingi monko ngi na experience ya kuja kulitira Meru ngugi eu ya executive no me executive waga so rira tukona transfers tikiringanwa center right and corner ugokina na ruru kiri no kona tiji jirathithirwe the other day anga irisha anga ibinya ntemenya the right one dia gutumira ya chief officers pamwe ba moved from department je baka ikwerenge kurinya bangi batumira compulsory leave jontura tukweja na wa runs Kimathi kuri bangi ukona kinya mtu na pikirwe kuma a crack just a crack mbuga crack akaedwa acting chief officer sabode mbuga ore job group H na requirement chief officer imto kinyete job group S so ateko kona kinya governor atekwamba go take time a consult the right people pamwa the correct advice no to governor jariwa ku move chief officers jariwa ku dirishapo ya chief officers na go pick anto from nowhere na batere go take time aka consult the right people akerwa rero kwa appoint mtu in an acting capacity no monka mtu either akinyetie level ewu ko mwampoiti act in terms of job group chief officer either wali job group S so rero kwa appoint somebody ilazima mtu either wali job group S kenda act ali chief officer so definitely mtu ura wali the right person kwa kupikwa atweka acting chief officer imto kwa kale ura nkine ya director kana somebody else sama close to that level kenda either job group in other ones no monka inyethero ene experience bwa kana ntuteka job group thigi ntokia kuruma kongiro kuma tha iju itetie na ndikira bwa gavana to mwen right no ntumbuga no ethero ato forete ne that for ate to forete imbija nto bawo iba to forete ibete ba mo device atire kwena mwanya ja kwa appoint acting subordinate and acting capacity na kwa appoint mtu kumupiki from nare atwire umupiki eta through vetting kire public service bond kenda mtu ajukia kanya kau substantive yani etherwa nwe the right candidate wakanya kau athithirwe interview eta vetting process no mo appoint atweka
the rigari we mheshimiwa kampa migambo ya gejaria ye mega atwikanwe right for kwithro ari position ineriku kwina mwanya jo munene so bara kire antu bara ponde appointed in an acting capacity almost 75% pati qualified gutwika acting chief officers na ikio tumio kuona already last week mtu jasarezo ne tere kotini nuntu ba the same issue teni untu nkavana mistake ira guthithia nantu arenge consult thirikari ne but then atene inya time na atene inya yani ate kwenda ku consult bururu oria kirira na mbere ngavana akagwa nuntu bako agakirira yes iketo minya mumiro uga muchijuru yakuru jote kuja nderi ikenda tura yakuru kirira nuntu bena information bena knowledge na bena wisdom yegene na mantu jara jare bwega sana mheshimiwa, thank you very much. Tukire kana ndeto inu link ituronire kwena ndeto chile tukithina mbere mitandaoni mheshimiwa Julio ikoneni na barabara na iki tawali etolea the first gentleman gisheria labda imitaratara ere kwitumikaga kengo gutigira ati barabara ichigwitwo marieto na again nukuona mtu boguragirite labda first gentleman nomba kwigwa ena influence ine ni ora yomba kwigwa igitema barabara yetu rieto labda yake ibega faminas ndama kire muno ndikona kwinjire muiteria ndege tagwa murega Baichu Road nonto jauti jo manto yara meru bakwendaga barenda manto yangi ya manene nkurukie jau akire ndegwete kinyawe ngwa netande nonto mbugora bitherende nzo Baichu kumene rende lakini au angi manto ya ajabu ngabano keja kuria na kurikire legal officer wawe ena muntu very brilliant uitako munene ule legal manto ya sheria na wewe device we lakini wate muthikire no ngabana no metie mutwe sana okay no muthikira amwereza ikwari itwakurukirie bill nera act gwito heroes and heroines na nya street ichi Meru town urute gwanjuri nchekero eje kugeza kwete tomboya nambi kwere otwariririe monka yeto bisine ekire itware ngabana ya ati kuchua ura kuba gututomba kurikoginize tubeto Meru pamwariama general mwariama ba ba muchori no ntimarito atari yale igitenera maumau na process ye jukirie gitarira yama monkanya kuja gwikira lebu eu na yambete kwarirwa bunge igakurukwa na mbere ya bunge yambete okurukwa cabinet ikeja le bunge ya assembly na ndikuruma gwita nje na kuruma gwa njire nkometa Baichu Road ai ya imanto ya jabu ndienda no iko drive timbuga attention manto ya ya deputy governor mbitikiria tukiro tubura kaimi aliria manto ya transfer bwetu tukidogo transfer tu tupaulitangu ngugi unda ndali mwalimu sukuru nkija gwita kwa mutongerio kupete alafu mbita assembly na ulinga transfer kero wita kwandiko kero you can work anywhere in Kenya the same in county you can work anywhere in the county but the issue in method iwe kulingire transfer no problem na njire nkuye ataugira alcohol board niongo tagatega thimu ne ya ukandaga kandika kondikau ndene mwaka jumwe na arua transfers ye iringi kwa alcohol board ne 17 transfers deployment na bangi kobuto 17 CEO wayo ari mwaki atuge okay uno mo baraba bairwo no ntubari ba kiraito eje kirwa muntu gwitwa Tony kwatuka no Tony akonerwa Simba Wells agikethagia Senator Kathuri aitwa era kamutwari kamata kiboy ndio exactly kirwonge nande nte unte ko minyo mwetha ninye lakini nwe bwana no wanjoire bwana nukuona mndene mwaka jumwe ndene mwaka nyuma Meru Youth Service ndiya ke transition ya kumukuma wekera ito monka kiri thirikari ya governor ikwari na CEO wa MYS after that kweta gwekirwa kijuki kendo bakwithira kiaktio kuma Nyambene nwe onekana agikethia deputy governor
kiyo kiaitwa ekirwo mutuma no mutuma ona raiterwe we at least ukaraikirwo nandi kwa chief officer na ndi of course gwekirwo ngio bathatu ita chief officer trade kithirikari ari sandi sandi watu wa gwikioro arugura guntu nagu berua kisandi atonya mutia chief officer of trade akara uweitwa ekirwa kimathi Elijah the other day na itirwe uwekirwa kirangicacha ekirwa ngio trade vana ndene mwaka ojo county secretary ari meriti Rufus achoka munene acti ali county secretary thaiji na ndi ikiambia theru assuming yakathiria no yo yongejo amberia mwaka yo yongejo amberia tano be positions iri iguru muno Dennis Mugambi getere oria daktari eta aja kamonde ho kwina public participation ya manto ya budget etoria mbeche nyingi iri ciagito kiugima bwa mwiriri cigwa kiri manto ya magamba ugima bwa mwiri butigwa runene transfer ite jambere lakini yejira runene akoria kiuria giki transfer na arua ona inyauti ekiro kirigo na inge itiarirwe na nyana acezi baba ra advertise ba andikwa na clinic officers ndetha ndi chairman yo budget nyura kuona kiri budget monete okuringana ile ciagitirwe bate andikwa tikona jaba ka andikwa batiombeka bayenia imutongerio union agwita rungama na uga gumibo mwiri kwina cibitari 67 cina nacio mwe runene ndomoru ge cibitari atumi itirarikia gwakwa ja appeal ino mutogeri union ata photo union na ndi njira ya transfers nio ina thina transfer is not an issue but the method of transfer yes nio ina problem njira ya kuandikana na vile ndiko lubu wa chief officers baba ratariwa nandi utiruma gwita muntu ndene saga Meru service microfinance uruma mwete chief officer it can't work itibwa nekago the court ikago the court nonto in position to advertise public service board ikaikwabu assembly igeta kwari no igakuru kwa kenda muntu aye wangugi na ndio mpako yuke muntu ale omwikira hapana igete gwethwe court igete gwethwe court and then the government receipt to operate worst is still for example kiri mantu jegie mpesa treasury chief officer no monkaete approve onara kwa treasury na no monkaete na requirement iria kede nacio tukona okay bwega mheshimiwa Kaimenyi Mheshimiwa Vijay agwatikirite nteto ibwa gaburu na mbuge Kawira can take this to the bank baba appointed the treasury buru bate approval ke national treasury nuntu kwina requirement cia gesheria mbere ma requirement number 1 ire atumbite kuingia igwiki anto baba through the vetting process ya public service board na bachoka bakurukwa ni assembly ya Meru so which means treasury ire Nairobi ina 47 counties cha kwithirekia andura itiumba gwitikiria na aru oreta mtu auke omuchenjia matukwa irurete onge uchenjie o imagine bagekara bagechenja every now and then bakireta mtu mweru in 47 counties what would happen so I can tell her for free international treasury lakini ngethugana ya binadamu kinya woni ningwa kethiri ni nsitake national treasury ntitikiria withirwa na aru okandetera mtu tivetetwe ko tiete rungike ondetere mtu ungi auke ondetere nyo ungi ondetera utithingatethera iti procedure twetakaire ko antu bangi bete kotini ondetere mtu ungi tukawak na mtu uriko that is why umba gwita na aru in most of the counties most I'm saying again mark my words most of the counties former CCs ba finance mostly okethiri baba China era county the first year in office county ria nyingi former CCs na chief officers of finance iba wethera mwaka jwa mbere baba China era mbeche inya bateo bichine maybe iba itero for some reason lakini ekabindi betwe kairi
kenda thirikari yumba go function kawira atateka those kind of technicalities na ikia tumito kumwira atiri riria athura gwari governor teka miru bauga she is no it all no kinya unini ngwa imenya I'm not somebody who knows everything no riria athura gwari governor wira wa ugwa wina mindset ya kulitira antu ngugi njona andi utethanirie na technocrats antu bena know yora ngugi fulani editawa nuntu ndagitari teka ijora mbechi ikaragwa mtu mbecha teka ijora ndawe kunda nagwa mtu uyo mbecha teka kwira ijora ora gukaragwa ara ngiti ni security ngandi mtu uyo ngira wijora barabara eri mawano eteka iji o mtu ena area yawe iri ari perfect kirewe ogwe ngavana okerwa atiri njoka rende guru na these technocrats uri mutongeria wao bakwe devices bwaranirie uciena bo mathuganio yaku bagerie gwikira mathuganio yaku kuyaritithia ngugi na ndigi sheria otherwise uka gwikurita ngugi we ugwe we mbusi uri akari atanguka kwi gintu gwendo nutikire migambo ya mheshimiwa Mbijewe very important to note mheshimiwa Mbijewe agukwira bwa gatiri kirim antu ba bonte bachinchitwe tukwariria alcobond tukwariria mwes tukwa bachinchitwe baraba ingi bao bakireta bantu bererite na family area conflict of interest so expect lojo kana okay amiru tukambiria kurugo kametho twambirie kura ni what is happening how comes if family mwe gwikirwa kiri very key positions antu ara mbecha chigukurukira look at this MYS ina CEO no go control budget ya MYS ejakiri alcobond control gambe nyingi mono bejira chikuriwa licenses chia nyomba ira chionde chigwende njobi is not a joke CEO ora no control becha chia alcobond how comes wachinjia antu bara bagwikiri bara inyawekera narua wakarakara ugaitaga iri inawe ukalete ukeja na bwanyuma ukekera mtu wirerite na family ije why definitely I have no doubt in my mind is scheme ya kuyambecha cha Mumeru na tuita tuisanitize na kanisa za inge toja toga to bishop Ameru bakauga bishop atia Bwega sana, thank you very much. Agato yekire go muraithĩria wa Meru TV kire barabara thire tubakina mbere kwĩgo bakiaranagia na atiririkana kwarania na ati ni gukurukira 07 619 001 neo namba womba kwina mbere kwĩgwa ukiaranagia na ati ugoro bwa mundi tukaina mbere kwĩgwa tukimenyaga mantu makarakari atalizi wente chianko bwega no tu kwina mbere kwa we mutamboni ukauga watching kumana raura ntere chianko bwega sana kwina mtu mheshimiwa Kaimenya gathire tu akiuga itukumenya kira Senator Kadhuria kwenda na tutimupa ntiamenya imbiyo wa kwenda ntiyo imbiyo akumenya akugana kwenda lakini aliuga tithi na mbere kwigwa kinenka gitu tukumenya kira Senator Kadhuria kwenda well na tutimupa ito yetiagu mheshimiwa kwenda unge kuga ketheke ninde ni studio tuketheka sana kauga no twete tena mbere kuthikira na kauga DG must be strong gichungu ngwetia no ukibatikwa kiri DG must be strong aliuga DG abatiri kwigwa ari strong na atiko batara kwigwa akina inagwa ni muntu no ulego kim kuma ntereshe mero kinyo witu kuona bwega sana mtu wako inambara kwigwa ulinde ni mitambo uliuga ukweli ni kwamba governor amelewa na mamlaka okay sawa ruga governor ndiretu kilewi mamlaka bwethiretu akiugo na ontu bukubatira kwina mbere kwigwa boki ruthawa oyo aliuga tariuga salimia viongozi tuko poa atiuga no kumana lakini namba ya kirigeti na 14 bwega sana nchambe wetu wakiroria wa Stella bari ya ogoron kiongozi aliuga nkethie atongoria uli mutamboni bukethe sana ni kiroria wa Stella bwega sana kwina gongea kinyawati na mbere kwigwa akiuga no na kumana ko aliuria tiriri kama governor ameweza kushikana na ma-MCA kwa nini asishikane na viongozi wengine na ilo tukuragia ati kuma kwina
kwina ngwataniro no gatika ma MCA baba kwirwo na governor ukakuwa governor na kuwatanira na ma MCA ike then agirete kwa kwina ngwataniro na atongore baba ngi ba county ya Meru. Anyway bwega sana nontu bwogu tukaina mbere kwigwa tugicokagirwo kiwa kwina ngwataniro no gatika ma MCA boma na ike nontu labda gutena ngwataniro na atongore baba ngi na imbi yoyo ngwa yithiritwe kina mbere kwigwa kiendelea na mbere. Bwega sana ino ingi baba ndio na bariga turindeni na no tugite na mbere kwa tukirithagiria watching. Okay, bwega sana. Labda no na mbere kwa gitwira labda imbio senator wetu akwenda imbio no kwa watine nkerwa nontu ntirerewa ndatwinu uyu akuga oni mbere nya ndenda kwambiria na statement iwewe mwicho ya ate munengera you know within light yawe kuga kiu ate munengera of which ntije wale aliria mbi iraiti yawe kuga kiu akwariria kuga ate munengera within light yawe but buge kwina misconception anto bekero mathuganio ni of course ni governor na timu yawe area ya gwasium ni untu enda umarire akiuraga kiraito murungi na kiba uhorova at everyone else uro kumuria kiuria na target ojere wenyo mbere team eu berema personally ngalite ntigurunda chiuria biuria bibingi imbie tumi anto baba bokara bakiugaga kathuri murungi akwenda giti kia gavana 2027 why kathuri murungi ntena doubt in my mind kapa kuona he is best suited ko barita gitene ibo pa kuona mtu ujwe qualified na maybe enya favor ya antu na murungu na iba kuona noe most likely omba ko barita gitene but from where is it Senator Kathuri Murungi monka thaiji aterauga na kwenda giti kia gavana but just in case aga kienda Mumiru katiba ya Kenya iriuga mtu uria batere kuromba giti kia gavana ethero na degree ethero imo Kenya ethero na irenje state kuringa kura ndene ya constituency of residence which is Meru of course ethero na karite Kenya for not less than 5 years in the previous 5 years akethora karite o mekana ena dual citizenship na Kathuri Murungi mantu jonthe na qualify so ikeja kwethirwa by any chance Ameru bakamwira romba kyo kinya ningwa mwira thikiro ria Ameru bakuga na indrare muchemanyo na wegoro na aja tigania akithi na ndamuthikira wengwa akiaragia na akiaragia na antu ba akithi wond bari kudira bareti ni MCA wao mantu nejege CBOs mwenda ithiri Senator Kathuri Murungi abera atiri ngugi ria twinayo ya kuritira Ameru ingugi ya kurira bwatu nenkere 2022 tariki kenda cha muri jwenana twina miaka ingina itigere ya go execute mandate ra bwatu ere ngugi ria ba munenkere ari senator wa Meru ingugi kuthithia oversight ngugi gwikira sheria ari senate ngugi ku bari president dene ya senate na gukaria interest cha Meru na Kathuri Murungi na ngangene kurita ngugi u na njira cionthe mbere Mumiru uria tutegerete narua Kathuri Murungi kuma gutwika senator wetu ituonete agi champion manto ya kwariria Miraa one Miraa ititwira gwitikirwo gukamatirwo nya KSGR ya Kenya na SGR ni yetu gukamatirwo Kenya tiga kurirwo ku ititwira gwitikirwo gukamatirwo ndegene cietu cia Kenya inya ki within travels cietu internal travels ititikiritwe gukamatirwo ndegene cietu iri kirages cia mtu cia kawaida unless rireka matini ndege cargo plane oni wetwire na ti sheria ciratumite kwithwa gukario requirements cia institutions you maybe KA maybe irenge ya SGR where administration and what have you Senator Kathuri Murungi itonete agita department ya transport ya national netita cabinet secretary of course that day I represent on APS wawe kuchokia biuria na gwachikisha na provision ya mbere kurukirwo ni senate that day ikuona Miraa igwitikirwo gukamatirwa KSGR yetu
which is happening today. Yeah. Na arua nitikiritwo gukamatirwa ku kira kigitira kuruka itikirwa ni kurirwa ku na already na draftete bill iregeta ki national ki senate na ki national assembly in the near future tukera miru igita mbunge kenda mbiri u yarikia gukurukwa mireketho igitikairwo kurirwo SGR ni ura mtu atonye SGR na kugura sonda yawe akanywira ku akagura tubia kule twawe akarira ku na kinya bara bakunda gachobi bakundaira SGR ni ini mirana i product yetu itirijairo kuriku Kathuri na championate onto bu iri ngugi yawe ya gisheria ende ya senate Kathuri nethiritwe pivotal kiri kuona agupush in designing ya ndagacha ya Nithi branch ira ithiritwe black spot na yura itemeo mingi mono kuma Meru. In fact the most recent indrona kuna nderebo umwe wetu wa Mira urarusire moyo jwawe aria I think nature if I'm not wrong Kathuri Murungi na championate kuona ndagachere kuthithirwa designing na wingo gyawe gwikira sheria bunge Kathuri bagukuruka mbunge oreo bakiringa kura kiri finance act riri kuruka gwa mwambirio ja this financial year ari umwe wa senators bara baringire kura kuona counties chikuongerwa mugao jojo ambecha kuma 370 billion to 385 billion kiria gitumite Meru county na Arua ithiro ikiona 14 billion and 12 billion iro turatwire kuigukaria interest chetu cha Meru nethiritwo ari forefront kuandika bill already the National Assembly the Senate na nitite first reading kienda tuona Drug and Narcotic Act ikwamendwa kienda Cathenite ira imirae nereka classify to ya drug ikuri classify waituika ni stimulant ura caffeine itawa stimulant kinya Cathenite ithirwe iri recognized ni sheria ya Kenya iri stimulant miretige gwitwa drug Kathuri Murungi no wikitie mbiro yu so ngugi yawe ira twamunenkere na kumirita so arere antu bakithe atiri ngugi kwera bwanenkere ni nkumirita na ndi tayari kumirita for the next 4 years no tuteka athuri miaka 10 athuri miaka ngana 5 itigere ngina after ndathiria ngugi je bwa mpere nkeja kaire kiba ubwe mburi atiri burenda mpendere kurita ngugiu kana kuringe bugampa bwamwira bumwengi sawa bwamwira ende kurita yeu sawa kinya bwamwira ana na ndeta retire ali tayari so nteto iwingi chikwaro na u ni ase batibuge it is within his rights nyenda kuromba gitiga president ari qualified aimbie tumi anto bakuona Kathuri Murungi no mboromba gitiga ngavana batikuona mbijewe kana kaimenyi na bire bionde bikonekana nyatu tu inabio Toma nyonge tangaza bwana. Iwe sana Kivinji papa Festus kumanara ndere chiambe wali bweratri kiathekani mbere man akauga mantu Meru County matha imathatu onto bwa mbere Mwangaza must go onto bwa maire Kawira must go onto bwa mathatu chokera namba 1 na namba 2 inyozi nda raisi then papa Kivinji Festus okay gatu ekirego mheshimiwa Mbijewe ngwataniro ya ma MCA na governor iliyo kweli kana ichimba cheo choro ibwega sana ura ukali rira members of the county assembly betekitie motion ya impeachment betere jwacokera senate no jwagwirire nonto baitumi mwanya birande yuri nya minister waziri nywake ariria mbere members ba frustrated beja bakwija bambiria kwendera kutangulia na bakabira kutangulia ntwanja antu baratengwataniro nireta kwa marriage of convenience na gichungu igua tu ntwalite no tuimpini members kaba yiri tuning kaba yiri no na kasimpathize nyana bono nto onwana adi na kwirwa wondi nyantu ibomwira tulitengu ondiada no mukete akaenze ndabana ndere nandi uro wita akali migambo itegekanye na yakambire kwajwa nayo akambire kumuya kumura nawo ndiguru na ibatwira aba mwitwara na irie nabo so iko inyo bayinyi tekuga inguge bakuritaniria muno tutekuga baroe lakini
utibui gutuikana ndi antu bekirwe fia weta gwatuika nyo weta kwinwe atuka na komentakana kukira buringwa mbicha eja gukijana rura kwa ngabana omba kwithira kinyirika so ne gwikariu statement itekomba kuma assembly siomba gwita anywhere na itekomba assembly itekomba kulazimisha executive kuya ku answer issues non to still over pressure area munga mtu akona ndetu anchio maumetu nditaiteka ugeka mandu yateka thuki ariko matikathukia yes so tukaba gwatanite uria TMPs bagwatanite ngabana TMCs ngukuri marriage of convenience ti senator inyabo na ara kwa uraisi ngwetikia bandu ni shinda so na mbugyo kaire ngabana wetu na bita kumekuna legal office ore kaira onene uria amwira kachunze kau kambere kaandikirwe katiba kare kaugite sovereign power belongs to the people it can be exercised directly or through the democratically elected leaders. Uri mbere namba kwa directly. Kandi kija kwa elected leaders. Yes. Anto bongwa. Cambodia. Yes. Kwa na mutongere toko Pol Pot. Ani gwe ni anto. Yes. Zimbabwe. Kwa na Robert Mugabe. Oa. Nuone na manto jau. Zaire kwa le Mobutu Sese Seko. West Africa kwa na Bokasa hali nyama chianto. Kwa na Masanda Hussein. Akaunti ni muno. Yeah. So ngabana nathikeria antu. Ara kuthikeria antu. Ati antu no bakamuretera thina. Zaindi. Na ati omba kumegata. So to me members inireta kwa marriage of convenience twitaite. Na nenywa na menya tere ngabana. Nyaba mwako thugania chore wa muno. Muthenya utinda abo. Wega sana, thank you very much. Waweta Mobutu ndari kanende athia abantu akethia agiritwe twari tutatongwa kairi tutano ugu akamba kumathira uthaka bwake na tu ejiro kwira na ndinya o menthiguru wewe na ariru ikanza ya Nyamura no ya muri na ya muri and the problem that na kiurekera ungochira marugane yakwa ikeva monkana agwa ngavana atero na need ikera device ya the legal mind irekite akwinwe and device je tukumwa akamionera kitu atirikiria ngucokerio ro nditagwetera no ndunyi kwa na legal device onge mbera bere uju etagwa thiru a resign yakwa device kwarema iko ari na ugo health a resign gukurema so inya kumwa device ire manto mamo sana atu gitu amwirire ikare documented for history. It is true. Thiro tukalifaka tukamwira menyengava nito akwira no rotaigiria otathikirire bwega kwina kiuria kingi kiriagau kwina kiuria okolea of course tukaraithire kinya mantu mokolea lakini mbere tutwe kinya kiria okolea kwina my question is mathina mara tukuona Meru makathi mbere mwankari gavana ali na haki ya kwenga mutuma. Do they support kugagwanywa kwa Meru County na Nyambene? Ngweti do they biobo kurukani bo support? Do they support kugawanywa kwa Meru County na Nyambene? Alafu kwina kingi kia mantuma okolea. Gisheria okolea ni wetigirika ibio twina bio aga katwambire na kiuke ya mathina makuona tukuona Meru makathi na mbere mwankari na gavana ali na haki ya kwenga mutungweti ndeto ni takato kwetu chigweta ukanyuma kidogo gavana ali na haki ya kwenga mutuma. Do they support kugawanywa kwa Meru County na Nyambene? Maybe briefly tukithingira kirio kolea mheshimiwa Kaimenti. Well personally ulingo support kunyitana kwa yeah lakini katuga county so ni ile imenti kwa dizeni kuma south imenti kweta Monkapule na county ingi ya Nyambene na Tigania the whole of Tigania na Igembe. Yes. Na leo ni kwa support ya senator wetu wa Meru na kwa support yes so we will take ya ndari mambo ya
kugitania gwa kaunti ya Meru ndina blessings cia seneta wetu completely na already na chi pronounce it ke this topic na mbere mu Meru batwirira tukwandivocate kugitania kwa Meru kaunti yuma kaunti ijiri teka tukubeka ito ruju kana next year Yes. kana dei tutijeiri lakini kukeja gutuma mbere makatiba ni ingite kugito kaunti na nyama utwi totelipi ile katiba iliuga there shall be 47 counties Yeah. ite contemplated kuba kwera county ya 48 lakini ni untu kwene nya counties ingi chikwarirwa chigitwe kuri na ingi Yeah. kiongere kamba 7 tuliuga atiri yetu ya inyanya ya Meru Ni kiro. au hiyo ingi chikarirwa yetu ni aririrwa ariko Ni ariruo. yete kinyale kwa ta BBI tukanero ya kinyarure watwikaga uma Ikagitwa. kwenda guchinja kwa katiba na counties chigitangwe hiyo ingi chigitangwa chigitetheka na Meru tethekera ariko Iterekere. kira batu kwenda kwira Ameru ibatigie kumbuleni woshwa kwa patwika ignorant menya anto baba turi akristo twinde lakini kuna anto baba ingi goteka advantage ya Biblia mtu aja kama tete Biblia kana jawe Mungu ukamata Biblia te kwa Mungu te ugabura ugoka wibu mwisho no batu turi Ameru ri turi ugatiri kugawa kwa county chitweka county ijiri ikomini kuongereka kwa resources ndani ya Meru nonto narwa Meru county iliona about 4.5 billion ya development tukeza tuina county ijiri o county neone about 3 billion Yes. nonto formula ile kuga ile national ile kuga ekezo eketu consider tu ibai no kumbero Yeah. na to in terms of population Meru menye na population geographical region tuina region ile nene Yeah. kwa gani ngani ya county ijiri na kuli mantu mheshimiwa PJ wako gwete tukiambia mubango juju au galiria counties tiaragwa ya katiba ya thitha wenje na counties tigesona kwa region ndio ile tiari na ile tiato municipal councils ichiarega counties tio municipal council ile yake itona kana county council ile yake itona county ni nyambene yonka ndeni ya Kenya Yes. na indagrede unikura uri niki para bandika katiba watu ile nganya mbene county tari kuona code so I'm still looking for ikondi ile ko ine poster ka ikondi ile somebody told me and kiu ya tumite our forefathers bona bwagite tuthiro twina nyambene municipal council na tuthiro twina Meru municipal council yeta Meru municipal council ikyo gutuma batu na arwa twandivocate tuthiro twina counties ijiri Bwega watira wago. Thank you very much. Tugicokera tugachokea na mantu makonenie na okolea. Yoko ni kwa Meru TV. Oh yes, idene ya mutambo jo kujira wendete muno we mumero akuma doshi mwankanto nyere mubango ni aria utetheke mutambo Thiri FM 101.2 weregera wa Amero Sitire sine morimo jumuduku Yukuru kete kansa na corona Yora kete ntonde guruba kanganana Kigirio gikinde na kio Tigia kuthiria Nikia gutuma Kitwaranga ire kufwa Ugotanagira na oni MC Daman tuko chonde kuma Monday mwanka Friday Dhaime tion kwa tha mwanka na mugwanja Ugatintia mutambo kana weria kuthonloncha loroncha mutambo Karao ugatintia
Tigania Technical and Vocational College nä tongerete kä rä moritani ja mote ya mwanya mwanya nä tå ritanaga courses cia ICT, Business and Finance, Building and Civil Engineering, Agriculture, Hospitality and Cosmetology, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering na ingä kathomba ciandäkithia na ndä kä rä intake ya September ya ä na mbere. Nditagwa Wilfred Kimathio Kamundi, Principal Tigania Technical and Vocational College. Application September ni ciendelete na itukuria arito ba apply mbere ya tariki 21 mweri jana na mwaka juju. You are welcome. Kumenya manto nkoroki turingire thimu gukurukira 0745 911 518. Email ni tiganiaeasttvc@gmail.com na website ni tiganiaeasttechnical.ac.ke. Tigania East Technical and Vocational College. Technical skills and innovation for self-reliance and sustainability. Ibwega tugucokera kairi tugukuma kuri aria tumarando anini menyaga marando na morutero aronge no ankinya tuthie na mbere kwa tukiriaga as long as tukoina mbere kwigwe tukiaragia mantu mwanya mwanya Nicholas Rancha ketheka sana bwe kinya gono twakoina mbere kwigwa uthiete na mbere kwa we mutambo na ugatwira kwina nchambe wetwa Simon Mbaya muno ari Keneta Okwonko akauga aria muthioneretwo na aragatimene arithitie athiete bwa Ruiri mweri mukuruku na hukakwa kwi muntu onete muntu uyu wetwa Simon Mbaya atafadhali na thina mbere kwigwa akiaranagiria na baraba kubatana na nkanite namba kwina namba 0715 50 898 think namba enu kaina mbere kwigwa ukimitumagira ukagitabura ukaina mbere kwigwa ugikinyithagia riboti bwa kubatana ni 07 15 50 8908 niyo namba ira gomba kwigwa ugikinya ni umuji wa Simon Mbaya uramenyekana kana kumenyekana ta Okwonko katu ina mbere kwigwa tukiendelea na rwari rwetu na ibwega no ntu bakuina mbere kwigwa bado uria ukire TV ya kuthiete na mbere kuraithira mubango wa rumuri rwa Meru ugoro bwa emundi murembo gwitwa makinya gwibwega sana ntu bakuina mbere kwigwa mutamboni ukauga no thiete na mbere kwigwa kithikagiria bora Meru yethiritwe kina mbere kuwata mwanki no mate mayo Meru thiete na mbere kwikewata mwanki lakini mwanki uyu turiurie ukorua naki gato ina mbere kwa tuichokagira kaire viongozi atuekire mheshimiwa Kaimenyi kire mantu moma koneni na labda mantu makugano kwa Meru na mononkuruki kethwa no kumewata mbona ndiye kana kuntu watigaririe kiongozi mbere tutia yes getabora nio tukwaragiria mantu ja kugawa kwa Meru county kenda tona county cijire nkwenda Amiru betu bere wa rira tukwariria kuongereka kwa county kenda tona county cijire tuongera devolved unit yeye gwetwa county yes tugachoka twite nande kwambiria guchwa geographical areas ira ingi chima generalized no tugatega right now kwena conversation almost in all sub counties cha Meru ndauga almost all nduga more than 75% yes cha Meru pakiaragiria kwithirwa sub counties ciao kirinene take examples of Central Imenti ibakwariria sub county yao kwithirwa nene paromba ka kuongerwa betha bena sub counties ithatu lakini ije kayukaraje kayumba kuoneke mwaki juki example ya sub county akwichio nde chiegembe utiete kwaririo kwithirwa nene buri kinyethera ne gitandirwe na sub county ijire again geographically ni nene muno so tukona county ingi tukona county ijiri ndene ya Meru tugachoka na ndetwite the extra mile ya kwambiria kunganania kinya area sira ya sub county na resources kenda tiomba gukinyira mwananchi nkuruki again look at once wondira unimpumete abo go west in a registered voters 28,000 28,000
ugeta county jaramu 28,000 constituency ijiriringaniri Okay. na yetu I want ugeta Isiolo ajojo hawa neighbor 28,000 again I constituency ijiriringaniri leaving out Isiolo township Yeah. tugeka Isiolo township kando weto tokethera 28,000 constituency ijiriringaniri now ne ata kugeria kwira mukari wa Meru rira batu tukuromba kuongerwa county chioneka ijiri katukuga resources chetu chiongereke ndene ya Meru kenda marginalization iu yejire ya utukari batu tu marginalized by the way Yeah. nura tukuona jeka nuntu twesonine ya the Mount Kenya region ara mbure kuja once in magita jama maingi kidogo tukuona jeka twisa sawa lakini in terms of resources mbecha mugao jwa mbecha na harwa ndene ya Meru kote mtu omba kwewa mbasari ya ngoroki ngirijira 500 Yes. unless ntekomenya mbai mujisa jukari no Okay. tuba resources kwethwa chite kungana Okay. so turiro amba batu county chia ijiri kena resources chiongereka kuongereka kwa county ijiri akuga kuongereka nya kwa positions na haru icio ije twene ya kwarira nyambene imenti nyambene imenti eka soft na kwethwa twena county ijiri Yeah. look at this twena constituencies kenda tukona county ijiri imwe ithiro ina constituency ira chiendere ithano ingi ithiro ina constituency ira chiendere inya na of course au counties chikongerekera imbinya constituency ira chiurite chikongerekero Yeah. South Imenti ikona constituency ingi extra Egembe Central ikona constituency ingi extra so bara baketha bena ithanthatu ndeje ithano na most ikire kinya buri yomba kuona constituency ingi the process nonto ni kunganya threshold igatekene hadithi kidogo tu karaka kubaita ka numbers kidogo tu bare atia kantu kanintini so au iwi ingi chomba kuonekera kinya constituency no chionekereo which means again additional resources kireba utwi cha Meru so ni personally from where I sit na bara to kudugani in the same angle of thought yuto go support ogita no county chuma county ijiri Ibwega. na Thank you. nkithiria kenda mheshimiwa Mbijewe awe hii ni kire the same mbuge batwi tuti ignorant itwije mathugani nejetu nteto egwete gukarikaga na arua but a journey of 1,000,000 miles begins with a single word Ikinya rimwe. twenda antu betu betha be convinced that idea aria opportunity konekera au bau bangi bakoromba chiao chiejira kinya yetu ithiro eri ariku Ithiro eri. but if we do not push kote mtu kauma wao meja guturombera county ingi ongereka Sure. Bwega. Thank you very much kiongozi. Mheshimiwa. Bwana sana leo niko support kidra kwina account zile ndio na Meru para kuimenti na Nyambene kuikuta mwambe lakini kia mwenye yetu ya no pega to national delegates conference kwa kwa kurukia that we support that now yes katiba ni ngete county 47 lakini kama mtu ya mbele Antoana katiba ile ndio ngwa ikija kwa kwande ya 1990s ndio kuchijwa kidogo kwa nande ile ya section 2 ile kuchijwa kwa multiparty tomato na antu barwa mono bachauzurudia kile ni matiba kina Gitogi Manyara kina James Orengo those people 90s Yeah. lakini katiba ile kuonekana 2010 so the same nyakana ni amendment kwa ile ne kamendo ya to have itambire conversation Yes. eventually no we get antu bambiro bategete muno counties ikweja all and quotas yemiro kere ina kana very well kugenda pera metsema nyeni kuligana nyemo ndrateri nyeke toka twari na information bwega muno kwa twike and quotas ikera incho ndio katikati lakini bachokere baragamba au gari and quotas ite kwa nzero ikeja kwa nzero baadaye antu batumba kuromba county ingi no dure ndikende katika tutiganya between Egembe na Ndugania Yes. watu gane ndio mutindo au tuira au mutindo so that ingera karombwa Ethi nayo. kuna ibatagaba kuna kuna nyiri ngwa ngura kuretie familiazi de na ichemero likadira Yes. mtiko na jiko dira kuongereka no ndoto kama mambo transfers na mambo mengi ija kuita lakini ni yake ina kuruki tena watu kwenda mtu rungamirite kwa mfano hizo kuitwa human resource Yes. ndio kwa Sabina kwa mfano na ndi kidogo kidogo
kwi maritu egirwe ekirwe jantu bandikwa yatete du public service uri gwa kuma akura transfer with Meru General kugwikira muntu gwitwa muri ya gwikirwa noe kwa kinyira noe kwa tukanto ba ndije mantu ya traffic ya traffic marshals ibekirwe irone oma kuitwa nataka dini kikuvira wakaikuongera okay so kuvira kwa dina tinga na njira ya kuthiria ule kuleta dina eno yari umba kabige ngatu itora kuleta dina then bwana ndio bako ni dira no ntunyari tingwe county yes dini mga tu ba kwa ri ngira faminas pena dina mbi agatonyo tiri ni agakuona na wogo tuika no aragia mantu anything negative thirikari atiriri yao no kamwithira akirija akabitika na atio bitiga ikwenda kagukira no ntwathine ria kuona kuinyika kuria kureo so dinerio inene kirinyako na njira no yu okay bwega sana thank you very much tukirikire mubango urobwe munde labda mantu mama okorea mheshimiwa Kaimenyi Kondere Kinkai ore monata do you think mubango ono kubatira kiria miro wina utende no bure kukana kulingana wowe ngore chona tana labda migambo ira ngomba kwa wene ya mudia mbere ya comment mataja okorea betekiria mpongere mugambo kiriu mheshimiwa Kige wari kuga I think we backount the victimized bari intimidated yani bate kumba kusavu bari free bate kumba kuitaniria energy yao yonde kere kusavu Meru nonto bogwa bubekeri ni intimidations tia the executive kinye MCAs ba Meru they victimized nambere MCAs you are going down in history assembly je Meru ereka kumenyera Mheshimiwa Ayubu tukuije speaker Ayubu tukuije ule mtu articulate na mtu wesoba na tukuije ule mutongeria from the beginning na arua we speaker wa Meru is going down in history kwethirwa nirio county assembly ya Meru iri intimidated iri victimized itiumba kuona space ya kwaria ve free Mheshimiwa majority leader mchoro kwa MCA wa Mitongo Mawera tukuijure mutongeria mukato kwa Mitongo ba kuringira kura ya jairi yes but in your tenure ore majority leader assembly is going down in history with an MCAs ba get space ya kwa referee ba worship team ya governor na mbugio kairi jora tugire kuma kiambiriria tutikwenda MCAs bamenana na governor uchore kwao itukugwitikiria bururu in fact tutikwenda Meru Israel na animosity bado turenda pedro bakwatanite na governor lakini baki execute anguge yao za MCAs ule kubatere bakinya kiri oversight patweke antu ba governor bakinya kiri uriti wanguge pamo support na inya na energy yonde governor be kulitanguge so no mwaka tugerie control boundary yes tuereweri imbi Mheshimiwa MCA antu baku bakuthurire bata kuthurire weta kukaria mbete cha Meru chiura bata kuthurire weta kwinia makobe na mirengeti na matrisi urirwa ni roji urirwa ni barabara urirwa ni cibitari urirwa ni ira tuitaga development chia yani development chumba ko stand the test of time ila chikarero inyiba jojo na biojojo bietu na ndikuthigira deputy governor tukwire araidia media yes inde igiro mathogana ja deputy governor je kuraja muno na ganga banowe ndo deputy governor araidia mirandi yomba ko safo even 50 years chibitare ya Meru General na rura yaki ikarirwa kuri nyomba chiri kuna ro twethire chiaki ba inyaba mse twethire chiaki na ro no chutumero na kinya tutomba gwitika na chije gitumbero imigongo i generations ingi iwi jo development ira mutongeria batari ko bakito bandike chena number 1 nonto chena vari embecha na yani tewe nyangia makobe baraba aero last year na ro buiki adirire so tuko economic viability yake kiri Meru yes ile ndiko kuraja mu
with that kangwarithanĩrie na Okorea muge Okorea program when Gavana Kawira Mwangasa ali women rep yali program withogi muno ni untu kinyethera mi finance na bete cha thirikari chia GAF yali program withogi na yali ya gutethio antu bau yetethagia kinyethera uma bwantato oni ndenda muntu atuithira visibility study turania atiri ni untu Okorea program tena alwa yambiririe 4 years ago economic impact yayo kiri mumiru nere ko for those 5 years kenda na rito tuba kumenya atiri amyaka ingi tano budget ya miru 12 billion ikabwira gutumirwa ere Okorea Wega. so what I'm trying to say feminist from where I sit Okorea program ire idea ya gutethania ni thongi lakini the moment imbecha cha thirikari ciambiririe gukomitwa kiri ngugi economic viability ire very poor na guchange mathogane yantu bakorirwo ni programs ira babatare ku focus kiri cio nguruki then program ijaga ikathuka no tundegeria kuga atiri feminist turirwo Korea ni mbecha cha kanisa na mbecha cha family ya Kawira Mwangasa oni gwitikiria isawa kethero bakuga yuma but then atwerese atiri mbecha ici chikuono chikiuma kiri department kiri office of the governor mtu mwage kirwa to a tune of 7 million in one single day transactions chiangania gwikirwa mbecha chia bya kula cha ira tukugara chitega chireo 300,000 500,000 250 one single day mtu mwe agwikirwa 7 million account ini betiri nya saresi wa petition ite senate na EACC na Directorate of Criminal Investigation inachidara chitete ambeta chi emergency fund era ngwetera kiambiri yana kuira imponente emergency fund ya tengi obichine governor kiri section ya special programs ya 17 million itete ngugiri kundene ya miru ina kwaitero ngugina emergency fund jarira toigitwe maoi kwa eteri totona ngavana etete gutethia kunena emergency fund kile obichi yawe lakini sande merengeti na makobe bigaikwa pikira wa nisandaka of which personally ntegwetikia nisandaka negende gwetikia nisandaka ingogeria gutega TV ne naruna kanisa era tukuonwa anto bara bari kungatega ibangana ngauwe nyamuntu wothe na gite sandaka engirie 10 bajira chigutumira aro achitekinyanira so definitely kule hangi source iwe kuma toja twairu ni sadaka whereas ni becha thirikari chigirwa chimwe na murango yo tubatere anto achigura pipe chia anto achigira turoje chigeta kugura mirengeti na makoba ya te sustainable anto bezero ambao yandirirwa iri kwepwa anto bakanyoroje bajira chigubatere kwepwa anto banyoroje chita chikagure makobe na mtu expecti watu tuliente onte zero kalinde gurau kulinga mpiuni kora si utina Bwana sana, thank you very much kiongozi mheshimiwa Mantumo Okorea tukirekeni thank you very much kwa sababu mheshimiwa kaibenyi aja kuithira mbesi ndako ikuma kanisene no tumbisho kumbisho kwa kanisemo Ndio bisho kwa kanisa nyingi mono lakini ya nemwa ni bisho tena ndio bosa kwa number 2 Okorea essence Okorea ni for example kuna muntu ulia urai na thina fulani urari na mbadio fulani tweta gutezerwa no ita Okorea atari akanyomba akanyomba Okorea lakini ile program we sande chionde na mbone mutandao na ikamenya twingiche kiumia mantu jaja no Korea yeji irite kaeja na mandibuti makobe mabati matris murengeti makobe airi ugene tuli cheza mungete ko dinyana mutaratara ja kwejana no ntu mutaratara nyute ko ndagwikiro ya kumenyekana ijangana challenge kirimbe ziri tumikire jo chakaba kweja no ikenda tuba kumenya the numbers muntu mo mutirwa kayukia kia left unge okoje ndera no ayukia kia right inaba kaito sema ni bachenjania eba no ne badri kia janwa
kwa tuka ndakachierwa itienia ndaka omuntu natale muchimbo gutegi muchore musimbo akweja mudakaba kujana musimbo akunengero ebati mudaka nokoje mwari no gitembene abakadha ne ebati kana muntu mwakari mbale mtu gwe monge agire tuki antwa okorea area na nyese neti ugire kanga bana ndikume utate kwibo tubu tithiri anto project ndike ikudiugie kuru kama tugita banenkerwa a check a 200,000 padithagia their table banking na baida project yao iromba wisa steni kairo ngamira ruju na auke nonto bakirie muringiti na riatha ndio yao ikirwa ngiriti kairi but ni muntu program chichi kwenda kwa hospitali kwa njira kwa kirasi i project ikoonekana naonekana mbese ile itumiri ile rahisi ya kutumia mbese special programs mbanye ile special programs ko BCN governor ile bwe gutumira ikugura makobe na miringiti wejo karuma ko binyo nyoka yako irari miringiti rori thatu kege tukirundo tukumenya so korea njere korea beji itigwo korea ndere ile kwa muno beji kimone program iliko area kirikia budgeti eyi tukugira ya special programs niye gutumirika kiri mantu kana chona te mantu na gari mantu ya kanisa apana mbese kuma oniri kwe onyanto na area uina right ye yani oni nengero bwinde no tutari no tugimpwetere na control bali na bwite pande mbese iri gutumirika na mtu bwite ko bene ka wabese inande kene utukani tumiriu so everybody area are entitled kuona mbese eja nariko eja na area otherwise ojora mheshimiwa ugire assembly of leadership the speaker of the assembly of leadership yes statement ichu mara itaka kitabonge kwa Afrika situinake wembo hapana bwana history ikabujaji actually if not offer leadership bwega sana thank you very much na bwega no tukwa agutwa kinyira gambo gatu inambere kwigwa tukethire bure kiri migambo ya mudia na tukirekere migambo ya mudia ndike mwemwe kwina timu yethire twe kimana ntere chienya mbene gutongoragiria kuthikire maoni mwingi tikumenya kana mutata uyu gatiba ni wetigiria muno baki defend the DG kana maybe makwero gukiuga gata tukirikire ndike mwe tukirikire mheshimiwa Kimenyi. The sovereignty of this constitution belongs to the people. Who are the people? Ibali kura. In fact, tengo lingi kura. Imo Kenya wonde. Okay. Kinyakana kara kachiari is a citizen by birth. Kare entitled ko defend katiba, ko mekaria, ko karia sheria ya Kenya, whether directly or mheshimiwa mbije wako ile or indirectly through the elected leaders. Nande borea our friends na our good brothers kuma egembe bakobidia nego exercise mandate yo by katiba pare a Kenya. Number 2 mbuge kinyanarwa edri twadikirite BBI ile gwithagwa ne koti yerwe kire gatumire BBI gwa itainitiated ni komuni Wanjiku uria pa propose uria bauga kaya initiated ni komuni Wanjiku yona na ni president wa initiated our brothers kuma egembe para bathiurukite ya komuni Wanjiku nanto baka winda so maoni jana bako correct tutiumba kuga ya kaulmeniti ya tuike mbio but at the end of the day yakeva jana impact somewhere thank you na tukaba support ora tukubwa sana thank you very much bwega no mtu bwa migambo yenu yaku na bwega kinya no mtu kwa kuona kanya kwa Meru TV ora bwa munde mheshimiwa bwega maoni yake kubwa sana Pablo the people na ora bwa kwa ili egembe ili jiri na egoro tiganya na nyana arwa nyabatwi undoma tinde manto ya maoni sentiment bwa kile kile news rujo na mwishone tukalingana yombe egembe tigania imenti na tuge want change nande no me change kekeja nonto ne antu po mwisho ne ati ngabana likane kwe byure bi pending
kiuria kia Mount Kenya Run 13.7 million antu beterete answers ndikwenda ukindiscuss ngo apigeteria answers mbese ire itero ne antu bande chionde ikiandika wa reason not applicable kana prepaid kana ikitaring mbere service yeno antu ibeterete answers cia mantu ya cibitari ibeterete answers ya obisiere mbio deputy governor kwa tukanite gotonya fasting gentleman ne ati gwakara ndwega muthikiria wa Meru na gwere common cause twinde twetere yao Wewe sana, thank you very much bwana ntuwa kuona kanya washimwa kuoya na kengo tuinambere kwa tukiaragia mantu mama ile Meru na tuacho kanya labda kagita kangika kengo tuinambere kwa tukiendelea kwali na kuoira Ameru betu imbiyo ya mwe yeberetwe ekebinambere nawe ngoshokere nkatho no tuwa kuinambere kwa werekekyo ni TV ya huku mara tuinambere kwa tukiambagiria monga kagitania ka ethero na kagita kega ni ukawithe bambitani family zo Kimathi mubango ri ukairo muri rwa Ameru na ethero wina utuo bwega na utiga cinci mutambo bwega